Mu gihe u Rwanda n'Abanyarwanda bibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 yaguyemo abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa, imikino nayo ntiyasigaye kuko hari abari bayigize barimo nk'abakinnyi n'abatoza ndetse n'abafana bishwe rw'agashinyaguro. Abakinnyi bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndi benshi, ariko muri iyi nkuru ngiye kukugezaho 10 gusa barimo abari bazwi cyane mu mikino itandukanye. Ku mwanya wa mbere reka tuhasange Ntarugera Emmanuel. Uyu ni umwe mu bakinnyi bari bakunzwe kandi bazwi cyane mbere ya Jenoside, aho Emmanuel yamamaye cyane nka Gisembe mu mukino wa basketball. Uyu mukinnyi yavukiye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali mu 1961, yitaba Imana muri Mata 1994 yishwe muri Jenoside. Yishwe afite imyaka 33 y'amavuko gusa. Yakinaga muri Espoir BBC. Abamubonye mu kibuga bahamya ko yari umwe mu bakinnyi b'abahanga cyane ko yabifashwagamo n'indeshyo ye kuko ngo yareshyaga na metero 2. Gisembe yafashije ikipe kwegukana ibikombe bitandukanye birimo n'irushanwa ryari ryateguwe na Hyundai mu myaka yo hambere. Uyu mugabo kandi yaje kwitirirwa irushanwa ryo kwibuka abahoze ari abakinnyi, abatoza ndetse n'abakunzi ba basketball rizwi nka Gisembe Memorial Tournament. Ku mwanya wa kabiri reka tuhasange Raphael Murekezi. Uyu yamenyekanye cyane ku kabyiniro ka Fata Ikaramu. Yari umugabo w'indashyikirwa mu mateka y'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Nyanza. Fata Ikaramu yari umukinnyi ukomeye, akaba n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Izina rye ryanditse mu mateka y'ikipe bitewe n'uburyo yayikundaga ndetse n'uruhare yayigizemo mu bihe byo hambere. Ni umwe mu bashinze ishuri rya Espanya École de Sciences de Nyanza, akaba yaranayibereye umwarimu aza no kuba umuyobozi wungirije. Fata Ikaramu azwiho kandi kuba yarashinze umuryango witwa Gira Impuhwe wafashaga abantu bafite amikoro make cyane cyane ababaga bafite ubwandu bwa virusi itera sida mu gihe cyo hambere bari bagihezwa. Raphael Murekezi yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yasize abana 5 barimo na Pacifique Murekezi washakanye na Miss Bahati Grace. Uyu yabaye Miss Rwanda mu 2009. Ku mwanya wa gatatu reka tuhasange Rudasingwa Martin. Uyu yari myugariro wakiniraga Kiyovu Sport. Numwe kandi mu bakinnyi bakomeye cyane bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abakurikiranaga ikipe y'Inyamirambo muri icyo gihe bahamya ko yari mu bakinnyi beza kubera imikinire yuje ubwenge, imbaraga ndetse n'amayeri y'umupira. Naho reka tugane ku mwanya wa 4 aho tuhasanga Sebarinda Ngoga Dominique. Biragoye kuganira n'abakurikiye volleyball hagati y'u 1986 kugera mu 1994 ngo babure kukubwira izina Sebarinda Ngoga Dominique. Sebarinda yari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, akaba ngo yarabifashwagamo n'indeshyo ya metero 2. Yakiniye amakipe atandukanye nka Groupe Scolaire Officiel de Butare, Kaminuza y'u Rwanda, Kigali Volleyball Club ndetse n'izindi. Ndetse ngo yanabaye no mu ikipe y'igihugu hagati y'u 1986 no mu 1994. Sebarinda yishwe muri Jenoside hamwe n'ababyeyi be bombi, bashiki babiri ndetse n'abarumuna be 2. Ku mwanya wa 5 reka tuhasange Buregeya Anastase. Buregeya Anastase n'undi mukinnyi ukomeye wahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu mugabo bakundaga kwita Masaka yakinaga mu kibuga hagati mu ikipe ya Rayon Sport. Abamubonye akina ndetse n'abo bakinanye bamya ko yari umwe mu bakomeye bari muri shampiyona y'igihugu icyo gihe. Naho tugiye ku mwanya wa 6 turahasanga Kalisa Innocent. Kalisa Innocent benshi bakundaga kumwita Amerike. Ni umwe mu bakinnyi bakomeye bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, akaba yarakinaga mu ikipe ya Rayon Sport. Ikaba ari imwe mu makipe yabuze abakinnyi n'abayobozi benshi muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ku mwanya wa 7 reka tuhasange Hitimana Nice. Uyu yari umukinnyi w'icyamamare mu ikipe ya Espoir BBC, ufatwa nk'umwe mu ntwari z'ikipe. Izina rye rishyirwa mu bakinnyi n'abatoza b'ikipe bibuka buri mwaka mu irushanwa ryo kwibuka abakinnyi ba basketball. Naho ku mwanya wa 8 turahasanga Rutare Pierre. Rutare Pierre yari umukinnyi ukomeye wa basketball kuva mu mashuri yisumbuye ndetse no muri kaminuza. Mu 1988 yakiniye mu ikipe ya Inkuba BBC, yaterwaga inkunga na Banki Nkuru y'u Rwanda BNR, nyuma yaje no kuba umuyobozi wayo. Rutare Pierre ni umubyeyi w'umuhanzi Paul Van Hava uzwi nka Stromae, ndetse akaba na se w'umuhanzi w'umunyarwanda Ibrahim Cyusa. Rutare Pierre ashimirwa cyane uruhare yagize mu iterambere rya basketball mu Rwanda binyuze mu kuyikinira no kuyiyobora kugeza mu 1994. Hanze y'imikino Rutare Pierre yari umwubatsi cyangwa se umwenjeniyeri. Yize mu Bubiligi, akaba yari afite ikigo cyitwa Bureau de Déjeuner. Ikindi Rutare Pierre yibukirwaho nuko ari we wubatse rond-point nini yo mu mujyi wa Kigali. Ku mwanya wa 10 reka tuhasange Rwingisa Emmanuel. Uyu benshi bamwitaga ngo ni Bingisa. Yari umukinnyi ukomeye w'umukino wa basketball mu Rwanda,
yakinaga mu ikipe ya Espoir BBC yo muri Nyamirambo. Naho ku mwanya wa 10 turasanga Alphonse Rutsindura. Uyu yari umunyabigwi mu mukino wa volleyball mu Rwanda, akaba yarakiniye akanatoza amakipe akomeye ndetse n'ikipe y'igihugu. Yabaye umutoza w'ikipe y'igihugu y'abagore kuva mu 1988 kugera mu 1990. Yabaye kandi umutoza wa Rayon Sport ya volleyball ndetse aba n'umutoza w'ikipe ya Petit Seminaire Firigo Fidelis yo ku Karubanda kuva mu 1983 kugera mu 1994. Rutsindura yishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hamwe n'umugore we Mukarubayiza Verena n'abana babo 3. Umwana umwe gusa witwa Ikirezi akaba ari warokotse. Buri mwaka hakaba hategurwa irushanwa ngarukamwaka ryiswe Memorial Rutsindura mu rwego rwo kwibuka no guha icyubahiro uruhare yagize muri uyu mukino. Iri rushanwa rikunze kubera i Huye mu ishuri rya Petit Seminaire Virgo Fidelis.